Muri Mozambike abagore babiri ba rwiyemezamirimo batangije umushinga ufasha mu kubungabunga ikirere n'ibyuka bicyangiza. Igihe cyose abishoboye, Vania Lazaro wateye ibihingwa birimo indabo iwe mu rugo ahora byongera. Mu gihe kirenze amezi 6 ashize, yagerageje ifumbire nshya mu murima w'indabo n'imboga aho atuye mu murwa mukuru Maputo. Arishimira cyane ibyo iyi fumbire yamugejejeho, aho yemeza ko ibihingwa bye bitoshe neza. Twatangiye gukoresha ifumbire rya ntoko mu mirima yacu. Ntiryonona isi kandi nibitegwa kama. Nta bindi bintu byo mu mahinguriro bivanzemwo. Ibi biduha icizere cy'uko tuzorya imfungurwa mbumba mubiri. Nyuma y'indi mishinga yakoze ntahirwe nayo, undi rwiyemezamirimo Malaysia Dima John yatangiye uwo gukora ifumbire y'umwimerere. Yatekereje gukora ibi mu gihe habaga amarushanwa y'abakora ibikorwa by'ubucuruzi, nyuma agasanga ashobora gukora ifumbire ayikuye mu myanda y'ibisigazwa byo mu ngo. Muri byo harimo amababi y'ibiti yumye, ay'imboga cyangwa ibiti byera imbuto. Ibi byose akoresha ifumbire ni ibintu akura mu ngo z'ahatuye. Tugemurira abantu mu ngo zabo ifumbire iri mu ndobo ziriho ikirango gisobanura ibyo bashobora guteramo. Ubu buryo butuma twizera ko ibyo dukora bifite ubuziranenge. Ntabwo Dima John ariwe mugore wenyine muri Mozambike ukora ibijyanye no kubungabunga ikirere. Hafi imyaka 5 ishize, Kalima Jamal yatangiye gukora udufuka dukoze mu mpapuro tudashobora kugira ingaruka mbi ku kirere. Jamal avuga ko yabikoze mu rwego rwo kwihangira imirimo ndetse arabishishikariza n'abandi bagore. Igihe cyose nahora nipfuza gusigira gikwisi yogira ingaruka nziza atari ku bagore gusa, ahubwo no ku mukobwa wanje, ku buryo muri kazoza azovuga ati mama yagwanye urugamba atari kugira ngo aho mugwiza atunga gusa, ahubwo yagize ikintu ciza akora no kubidukikije. Jamal na Dima John barafasha mu kurwanya ibyuka byangiza ikirere, ari nako bubaka ejo hazaza heza ku banyamuzambike bose. Bose bashishikariza abandi bagore gukora ibintu bizeye ko byagira icyo bihindura. Abantu benshi bafise ubwoba, ariko nibwira ko kuba ahantu wumva utekanye atakintu ushobora gukora navyo atari vyiza. Muri uyu mushinga wacu wo kubungabunga ikirere, dukorana n'abakobwa bakiri bato. Twifuza ko nabo bakora imishinga igamije kubungabunga ikirere, bityo bikagira uruhare mu duce batuyemo, bakagira ubwigenge ku mutungo wabo. Banki y'isi ivuga ko 25% gusa by'imishinga mito muri Mozambike ariyo iyoborwa n'abagore, umubare aba bagore bemeza ko ugomba kwiyongera. Tim Harris ishimwe, Ijwi ry'Amerika.